Ovdje možete da pogledate kako izgleda bela marmodika. Ona je inače još u fazi rasta. Evo ovdje ima jedna manja. I ovdje isto. Jako fino rastu. Tamo, ne znam da li se vide. Ovo vidite. Jedna jako lekovita biljka. Koja se koristi u kuhinji i u medicini. Raste znači kao krastavac cepenja.